Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na pangminakan siko lagi ako nasa lamak naman nakalilintan nakapipya ginawa na banyo kong mambugin sa dunia sampai sa alungan na mauri. Tiga mana sa Dios kanud na pituan kaya muna sa pitua karkan muna suka ka na gani ko sariyata uninang aron ka no suara ko maka pocket ko na isayro nagagaw na pananadem. Sagi ako nari-nari nawakan narigis panton rakan nagyo pagariakan ami ko pagadalan so ilanuyan na da sala ko arwar kinaima Abdullah Gabino. Na siyam ya kuno tay prilalilang ko belayang ko tapar ada da sala ko arwar kialan alan balintong mabuhay. Sa kata ako na laki amia datualan na tutangkay nga busa sudi sa wasalam.
Mana
Amen.